Yang bida puna Sharatchandra Sharma Impact News ki Manung na taram nok sering asi Manung ki topic say Citizenship Amendment Bill and Political Responsibility. Batu di Citizen Amendment Bill sina hek ilak pada ki tang ni pan da Lok Sabha da pass torong ngai degi political atop political party sing lady ba sing sigi lobam thokpa responsibility sing adu hoji phawdo oire film sing se Manipur context yang bukanda borone Congress side gi assembly session kaunana ba ngarang governor unabi kari matang ni adu tangai fadana last assembly lotion gi ba kano do prorogue oina lotion gi banina madu amu press ko bukanda another 15 days gi kari notice swai chi kitang matam khuyong nobra ka haibagi observation pirakhiba governor gi side tagi aduga maroina assembly session si natabada all political kari gi party singi mit ama koba aduga center da mayam chalaga unaboi kari wafam simsu still pending lady pamdi loi launaba praja gi side te su aduga opposition da level political like minded political party gi side te su aduga ngasi khanani se maroina hujik se akhoi gi guest sing da lebiri base Congress ki hajarui Congress ki lakpi CPI gi lakpi CPI su central timama Manipur da praja unraga praja singi opinion share tobugi tanjama logado male hoji phawda leireba development singda aduga BJP ki su haiti hajabani adubu BJP ki se achin bathabak sing leiba natragana yaw basi achin balai badagi yaw bunga moidra haibirakpani karim kanda khoi nong nakana morom da urise BJP as a ruling amoina aduga as a alliance government on Manipur da musuk center lohom thokpa responsibility dum lowri haibagi indication amasu male lakpi da base aduga masigi matang sida kari stand leidori leiriba political party sing sigi swai sida maroina kepsi Rajya Sabha yoroktingi da thingobagi option si kari option khakta ngai ri haibagi matang sida khana janabagi tanjani loi nangjen biriba guest singi ai yer thangkung phambiri basi Hareshor Goswami Spokesperson Manipur Pradesh Congress Committee ni ai ihana amada tamo Hareshor bu taram noksari aduga tamo Hareshor ki oida nangjen biriba basi Hemantakumar Ningomba editor Sanaleibak ni ai tamo Hemantakumar taram noksari aduga heyata thangna phambiri jari basi Sotinkumar Secretary CPI Manipur State Council ni ai tamo Sotinkumar su taram noksari ai ihana basi Congress la laksa putai tamo Hareshor da madu dingarang se Congress ki CLP ki timama maruina governor unaba adu governor unaba da hoi ngarang se statehood phangkiba adu gumba 47 statehood day gi observation am sulei adu ai du yaifa pawdel aduga wishing kari sing tong noi wafam sungarang hana former same oibiramba oibo bunsu thambi aduga matung tarakpada kwai tiki hena lumiba matter se kaino haira kanda assembly session nama special assembly session nama kauna ba haijabagi wafam sini tamo tawudu lai wafam se assembly session nama kau bai se hujik se 15 days kari gi notice am piba changani plus Rajya Sabha da lakadu su matam gai hung nobagi swai wafam su thambira ko male as par ngarang changbi rupa sungna haibira ko gi matungina tamo swai se kamai ubi as a whole aduga maruina hoi simtangan kumbiro tamo atai makha thabai konak chake ta cap haidare ko Citizenship Amendment Bill gi 2016 sigi matang da Congress na honor president yam sang no honore madum da dei laksar roi ko hujik ngarang mak khoina khoi Congress ki senior leader sing na CLP leader Sri Oibobi President MPCC TN Hawkip adu CWC member Sri Gai Khangam na chingba changdana honorable governor unaru base yam chawba khoi gi tawdu ya da ba opposition da leiba khoi gi positive responsibility loribo opposition party amagi tawdu ya da wadu mathau amani yamna su basima praja miyam gi su apambani Congress party gi su apambani adu laibak thiba haigadra ngarang mak chi changura kanda kari harke da khoi gi lairiba pot sidai da lairi si kari haini hojik prologue to ba assembly se prologue to gre prologue to rabani na assembly ko bugi se governor gi purview da leitre haibagi mongum bani ngarang gi sidai da leiri se haifet khoi newspaper amani da haiba yam tian da sentence mutang thamjara da the ruling government has approached the governor to keep the house in prologue haye aduga and the demand could have been processed if it came 2 days earlier haiba ruling government di BJP na litabu government china 2 days gi mamangum bada makhoina masi prologue to ro na hairak pugum bagi wafam ne ba ngarang huji koina media da kai da thengnari ba ngarang gi chaluba senior leader sing da gi tajabada aduna high post da 2 days earlier huji leiriba assembly session ko view aduga amato in political party sing na apunba arepa cap ki mayukta sanadana ba stand low haibasi yam sangna tang nipan mamang da tai tor kusu legari hena kansan na tor pasi January nipan lodai dagi begitan khalleba
aduga 2 days ki mamang da hairabnina mahoina haibadi hujik paliba government sina honorable governor da haisi masi prolog to ro haibagi makhoi gi lakpa si 2 days amta ngai ba male adu we de khangna kari da makta ruling BJP government na kari da makta masi kawwa yabagi kawbagi tangai phadaba kawdu yadabagi tangai phadaba leibje khangna makoina skip tawnaba makoina avoid tawnaba governor da kari da makta thuna masi sigum ma leiradi 15 days ki notice na singma leibanina adu leibanina kawdsu yanabagi man bai dare ko oramdabadi yai adugi man report ma toraga si thajun na mali maramdi masigi issue je khangai basi kaw haire si kuire sangae matamji numit manga tarani hengrabani majuda makoina masi prolog tawnabagi che tharmi ba amasung prolog tawgi basina takpadi hojik leiriba BJP government si ko hundo hunjin awai khunge dui pot leite si kep ki keno sida makoi gi mentality moi attitude to ma adugi wani ko ina thamjari se aduna high post da munne yenguda gadi makoina cabinet decision lauraga natraga assembly da decision lauraga cabinet decision gi de leigre heavy aina cabinet decision panjare isidi akhoi gi cabinet na ngasai 15 days ga na haibadu honorable governor gi budi magi site gi haire mai di line do clear ore adubu amarum the ball is now in the court of the ruling party maram di 15 days akhoi ni yankadu si oidrasu cabinet mifam amana decision lauraga masigi hairiba assembly se ko yabra haiba si soi koi madusu yengba agi mathok tai madugi matang da soi kitang samdajagi ko hogiba akhoi gi prolongation si mayam ne khangmi re ending of the assembly session ni aduga rules of procedure and the code of business in Manipur legislative assembly na hayusi ahambada 15 days clear notice PVC rule number 4 clause 1 da yam phajana yaure assembly to summon by the governor from time to time Harga to the secretary to issue summon before 15 clear days from the date of appointed haibani adra provided haibam jauri provided the date when a session is called at short notice or emergently summons may not be issued to its members separately so and so harga gazette notification phonga di adu torga di yani haibani sing kha tension na sigi podam julai sigi matungina male di However, 2018 gi 23rd July da akhoi assembly session ji saini dai yai thokra matung gi da kaidoge da Manipur gi cabinet na Manipur government ki cabinet na decision loraga 2018 gi August ki tang tara da assembly session ji akhoi maru ba Manipur gi burning issue NSN IM pistok na singbagi matang na na ba ina tobam leire aduga hari ba tang tara da kaura matung da kaidoge da masi tara da gi tang Taratruk tong yetu August ki tang 2018 ki August ki tang taratruk ta yetu ko siju konari defer ta hore aina thamjaningi di wafam di yamna leba ki emergency matang da di provided haibam ju yobunina haibidi 10 August ko budu 16 August ko bina 15 days ki question laitre ba gap si only 6 days gumudo oire ana emergency nature oiba sidage na sathiba achoba Manipur gi oina kiningai oreba asugumba cap 16 je sigi mayok che masigi mayok tadi yamna documentic emergency oirena lauraga akhoi masaida ngasagi 15 days wadu thugai gre leitre cabinet na lauraga di hayo potusu hadagi presidency leigrabadina koi kowa madu kowa immediately kowira kanda political parties singna hairiba kep ki mayok ta kep ki yaning di haibado withdraw tawna base raya sabha yogdringai sida akan ma prep ama lauraga mayam changna pressure tawum thoi habi thamjage ya okay thank you tamo ta ai ta sengri tamo so tin lakse to mane do tamo ta kitang thunang anghong ba kitang kaya jom response pining ba plus kuina tham khra de horen kaw ki choi tamo ta dan laksage tamo moroi na husiki thambire wafam singre any supplement tawning ba duga tamo site ki khare hena adum thambiba yani ai site na so far hoji butu leiba phibam se all political party meeting hoi u phangri aduga special session do ba in khanbada hoji phokdadi madoi ju khara thapa male aina hangjadoi question na hoji se political party ko ba masa masa gi stand choi leini adu karim kanda congress site su CPI site su special session ma all political party meeting ma haibi area se room si phang da budong to ba aina hangjaningi na site gi public ki protest si khakla taba atopa protest kind of protest se Kasai KFC Rajya Sabha Yorking the Kamungabagi protest, public protest, not a visible oining am the Oidrabras in Yam Lejani, protest Yam Lejani, Makan Lejani, the way I was Sigi Mamang da Hugi,
assembly कौबगी matang ama la ise Please. ai Please. masim tang mati tang haining Please go ahead. ojeki assembly si kauge haragadi prolog tok ding da ko hobu yai adugi thak tu gamena kauning di habesimadi yam nakai singba pot ma ai mu phang Okay. habdi urgency leite na khan bagera adu de khangre ko adagidi si kauding mangda akhoi political party mayam gi kano sing ju representative mayam ko raga all political party gi mifam torga warip man lawraga ara center da mayam ma satna mayam akhoi party ki timam chap leidana all political party ki tim chalaga ada akhoi apa ma karino gaina manipur gi apa ma karino gaina hairu ba yai civil society organization mayam sok salaga punnan samina ba ya portu hoju phawbadi udri aduga polok to ba haiba sidi akhoi mayam ri hanagi kano da adum satnarakpada ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯅꯗꯥꯏ ꯖꯣꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯖꯣꯟ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯑꯃ ꯐꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨ ꯆꯦꯞꯇꯔꯗꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯂꯣꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯦꯁꯟꯗꯨꯃ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯧꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯃꯁꯦ ꯒꯕꯔꯅꯔꯅ ꯀꯧꯕ ꯃꯥꯅ ꯆꯦꯊꯣꯛꯄꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯀꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯪꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯀꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯃ ꯂꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠ 35ꯅꯤ ꯀꯥꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯗꯨ ꯉꯥꯏ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ wahi khara haptabaduna makhala mani ado hojikisida akhoi no othokpa ngamaro na haibagi maramdi atai kadagi na taw sahi gi ahan ba session je sahi gi ahan ba session ji governor gi magi speech legani magi address legani governor gi address yorgadi magi porse assembly session je adum nomudu ta loiba se kya loina de numini humni adum sangba yawi aduna sigumbagi adagidi akhoi gi kano gi finance ki mathang sahi da puthok da budget ki mathang sahi budget ki matang su mathang lerakpagi pot am khoina mangda ta leibase sina oina badi yae na khali aduga kauge haragadi mamangi cabinet na phamgi warep tu da prolog to dingai da koramba adum yae ada kauru ena kaugi da bane na id adum thamjage si matang si okay then ngasagi political party mayam gi ujiki ihuse ai sona adum ui migi lamda horiba hoi political gi party mayam gi kano siga khongjang siga adagi de khoi sida sudungai re ngasagi citizen amendment bill gi matang da hauri nen tawri singsi khoisi kana na mapu oirino kana na kana torino je khangda bada masoi myam haudi haure khoi haudi habadi yaroi leire khoina pamana masi amata oiba pot amaktang da laga issue si sagatning pamba adu pot si uda bai wanda kanu dadi khoi gi mizoram da yam sengna dum harini moidi khoi di kanu boycott tawni la khokramni moigi khoi gi handaki republic day boycott tawni harini then Assam da government employee bhota start yaurani harisin kasunati moji protest tawni harisin moji mayok ta leini harisin adugadi akhoi karigino akhoi swaida leriba akhang ahi mayam intellectual mayam jingsina mai masagi mod pi dina khota torokanda akhoi protest da yaure haiba kha yaure hajim bangam ngamdri manum karigino adagi government sina amani party sina amani BJP shidu ngai party ka government ka si magi asengba magi wakhalon jingsi mayam na ubase adum nakhai seng da pot ama dum uba phangi akhoi dum u phangi sine smai tok na akhoi political party sing su apun bakhrade dum leiba yawi koi left party na lusinga ga te mayam je pun ba yawi then adu da congress su punjal laga tawbi ya ba tawdi hoju phawdi le wale ba khoi aduga tawka do di handaki tang drama thoida kanogi akhoi parliament ki mifam ji pham doine budget mifam ni ahobo numisi president address pi ga doini aduga february gi amada budget puthok doine budget puthok panina khamdi sang basu yai mar puthok do budget tu adu tangai phadana sayol amaden phamane sima khoi dum leire election mang da taraga leira kanu da puthok budget ni puthok do ji adu puthok do budget tu da mara moina kayamai puthok pa miyangi ogada orodra habatu da mayam lu khangnar maktani mikhal mamang da budget puthok pa sida bodum miyangi khade dum oihum thokpa budget adum oini adugi khanagadaba nainagadaba mayam laungnagadaba khonagadaba di election mang da ta leira na kya tawdung mandre bajiti aduna sigi mamang sida aikoina central government se kamai yohondoino haiba potu ne balais adugi kholau se akoi swaida sona satli haibai wanda madu oibadi akoina pambadi akoi akanba protest ni protest sida political parties su civil society organizations sing su magi naitom satli sinataba punna satminaba aduga lawbom sangeba natagadi taroi jiki taroi akhoi kano gi left party singna Rajya Sabha da mugi kano singdu MP singdu da bill sigi mayok ta leibiyo na hairam gani ai khangi left ki kano di akhoi Manipur gi issue gum ban notice ki issue da di left si am thawa yawi adugi damakta akhoi nuayo phawi atai party su ai yawdi haibna teko khare henjana yawbadi ai sin he braina khale ai thamoi da di khale swai tok na congress ki su magi stand leigre Rajya Sabha da madugi du mayok ta leini na haigre adudi leitaba mayam yaw political party singdu mayam na haien ba kedawi akhoi raji mayam na kalano mayam sin mapu neba mapu origin sin haien batai
noi ngambra ngamdabra hai pot ama ngambra ngamdabra pot hai badu adu hai daga di yaro heavy one da ana simu peng aham gyon thamjaki thank you tawso ten maro hojik lai se center ki team sang CPI gi manipur lakoi ofom su yaure aduga swai lakoi area se public ki kari gi kep ki matang da citizenship amendment bill gi matang da public ki opinion sing kari sing loi matang du ni theng op su theng da dum ain kham da dum lakwi si su phayen khale morom da ha da aduga maroina khoji phok lai se all political party meeting dum di ko gi dum su si udri da mo aduga sofa assembly khogi session special session lebi matang dum su lady be from hojik si prologue to gi ko to matang su lam doi thum su khara tham lady hai te ta mo sam na kan da aduga nak ti som nak chalak pa 31 January sim nak chalai ta ora sabai gate khara amung nak chalak bai film duni da so I don't lady sense ta mo lak bai maram dum hai bi tare aduga sopa hojik phok thamai ba assembly session du ma ko bai film du ma hojik ta ba mi khara samphali hai bi da mami sami mami yam nang lai bai film du mo de all political party meeting ju kogdri aduga tamo mo thambi political party sing kari sing chu stand sing se kep ke against lori stand sing ke lepte hai bi nate khatang di son tak no uduni da khara karum ka da political party ta ba top body sing ju khara thayai na ba chap chana lepa du mo hek ngam da ba koigi mathi pongoi ngam da bhai tai sam na kan da so area se kamai obi aduga hang je do same question ni da public ki protest si natraga di atop option ta litre jala kep si khamong na bagi habi da am somi khoi marup saran tak piri si maru oi no hojik laiba citizenship amendment gi mayok da thengdari ba sangjal eba saphu si yam sen hargadi atai state tamar assam gum bada tawri ba sumaina khoi manipur khara watak ta bagi kanom dele adu yari gai bas karmai tawna yamna burning of issues miyam gi thamoi da ting lawn parhal ma khan kaya gi yo kaya sagat bagi kari policy karmai tong to sige haiba masi wakhan na khoi party su kan wakhan chungsen nar kanda are palitna han bal sum khan na jari bane adu ham lo mayam su khangbire madudi hujik le state da khoi gi yam sathi bi issue khara da university gi adagi akhoi framework agreement gi sida maru bi su mai manung da su citizenship amendment bill si mangjong na political party me ang apun am taw ki ba swai da su khar de masi issue si dum pukatna lak pa ne adubu swai da akhoi gi handak prime minister lam matung tarak pada akhoi gi silchar da ma election rally haigadra madu the citizenship amendment bill si puthoni pass torni hai 4 January da 4 January hai gare then khoi January tarik nipan da haire khiba swai gi lok sabha bukhat pa bill pass tor pa swai di mayam se kan nam hobu mayam lakre swai da khoi le party sing ya han ba convention mayam chau sinja gare with rally ne sum mayam to khotra adu mathang tar pa da khoi party ngaktan di le party ngaktan di haroi high political party mapan si pulla kan da mathang mayam sangjal pa loirana maru oiba demand ke asing simarakta political party mayam gi meeting kawro loire assembly special session am kawbuga loirana warep lawduna mado khoi punna warep lor kan da khoi citizenship amendment bill gi mayokta khoi center akan pressure pc haibna sing mayam se ngasi gi sarkar se gi da khoi tatna thenglai adubu hujil live development se masi akhoi gi live tarik nipan January tarik nipan da all political party mayam gi mifam phamani ayu ki pung mapan da habam lai swaida tang ke da tarik kunipan 20 January ki tarik kunipan gi ayu pung mapan da swaida akhoi gi party ki side thamdori si maru oina assembly session se special session ama prolong tauge tauroi to ama tauro leipak su ji mai hon sabani swaida akhoi tarik kunthra ga mathoi handaki January tarik kunthra mathoi da Bharat ki parliament phamdri mamang se masida akan buwarem lor kanda citizenship amendment bill gi mayok da khoi akan pressure ma apun ba adung ba akhoi gi assembly se phama kan takshan bagi tangai phada ba dum khoi apkan bo kane adu mathakta akhoi gi all political party ki delegation ma centered satna akan pressure mayam pc se khoi apkan hai ne adu natra khoi je khoi party ki side gi governor unage enta bu hayeng ayuki pung hayeng nungthin gi pung ahum khai da khoi appointment pire noni smo khoi kan pressure pi bane adu ma ngara khoi congress delegation ma chat par hai wa pa mayam sing do ma chap chana khoi gi chief minister instruction pi na ba tangai fadna le pa ki wer bi issue se ma se cabinet decision am lo kai kai no to ba ya ba assembly se kong lu bang silu hai ba se
मसी यामना हेंजन नियम की अदु तुका थीदन खोन आफ्टर कइनो तारीख 38 मतुंग द असेंबली फमबदि करि कानो दोइनो मदु कानब लेते बा से अखोय याम कन्ना अखोय गवर्नर से हाय उन मतम द अखोय कन्ना प्रेशर पीनी अदु को लोइना हुजि मरु होइना अखोय याम अथु मतुंग मनुंग द गसी हुजि तस पाव फाउनरे अखोय की पार्टी की एमपी याम इफेक्टिव ओइबा एमपी मनी मयाम खंबिरि दुन होगिबा अखोय की सितंबर की तारीख 19 दसु अखोय मा लाकान ऑल पॉलिटिकल पार्टी मैम की मीटिंग एड्रेस तो खोपा अदु मथक्ता राज्य सभा दसु याम निथीना पुखतन तो मतंगदा अखोय की मणिपुर की लेरिबा अखोय एमपी श्री भवानंदना मणिपुर की मतंगदा अखर गांगजगे तौबदा अखोय स्पीकर न भवानंद नंग फमगो राजादी यामुन्ना मणिपुर की सुसी याम एक से खंगबनी हायदर मा बुंगांगंदबगी अखोय एमपी गांगंदर राजा थंगयो मैम खंबिरी दुनी ए मा याम थून लांगनबगी अखोय ई पाउ थाग्रे अदुगो लेरिबा सिचुएशन से याम निथीना स्टडी तो हलकांदा अदुगा अखोय हुजि याम कन होनरिसे मसी मरुइना अखोय राज्य सभा द पुथरक मतमदा ओके लोक सभा की वफम से मसी पास तौरे राज्य सभा द पुथरपददी बिल सी सोइदना माइथिगनी मधुगीदमक्ता अखोय तोंगान तोंगान बा पॉलिटिकल पार्टी खुदम मोइना अखोय की पार्टी मापन पुंजरी से मसैदा अखोय लोकल पार्टी अम खक्तनी पार्टी निपान सगी एमपी लोइना ले हाइजरीबो राज्य सभा दा अदुस मथक्ता अखोय फाउजै मदुदी हंदकी करिगुंबा राज्य सभा दा पुखलक तब याय खली माइथिरने खंगबदगी हंदकी लाक्टर सेशन सैदा अदुबो लेरि फिगर से सोइदना बीजेपी ना सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की मतंगदा पुखलक तारबदे राज्य सभा दा अखोय सुखसोय सोइदना माइथिबा फंगनी हाइबसे ताबिरिबा प्रजा मियाम इम्पैक्ट की थ्रू दगी ताबिरिबा खयपुरमनसु याम हेना थौना लेना थेंगनिंगबो खनजि फाउनबा आई हाइफेट सुम कन थमजगे मतमदि खितंग लौबा याय अदु मथक्ति यंबिरोको अखोय जेपीसी दैदा अखोय वाक आउट तौबा जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी दा यागिदबा कांबुसे मसिगी एमपी मसिंगसी पुलब कांद 90 नेबा हुजिक लाइब राज्य सभा एमपी मसिंग से अखोय की 245 की मनुंगदा जेपीसी दा यावबसे अखोय की एमपी 90 नेबा अदु पार्टी सिंग दी आईएनसी लेरे अदुगो तृणमूल लेरे समाजवादी लेरे सीपीएम लेरे अदुगो मथक्ता बीजेपी एदो मरोइना अखोय की कनोगी उड़ीसा की सिन सिंग मयाम पुलकर 90 ने बीजेडी सॉरी अदुना लेरिबा मयाम सिंग मथक्ता अतोपा मना अखोय की लेप की करेगी अतै मयाम हपचल कान 239 लेयेबा अदुगा सोमदा अखोय की रूलिंग की मनुद यावबा मरुइना अखोय की जेडीयू माई एमपी तरुक ले सुमाइना तोंगान तोंगान मयाम सिंग से मोइसु यादे हाइबा अदुगी वफम जुल फोंगना हाइरपग लोइना अपुन एमपी मसिंग 142 लेयेबा ओके 142 आउट ऑफ 245 सिनदि मा सोइदना माइथी नेबा सिमा खंग मनेबा सोइलेरि से मरुइना आईएनसी की 50 लेरे अदगी एआईएडीएमके की 13 लेरे अदगी तृणमूल की अखोय 13 ले अदगी दी अखोय की समाजवादी की 13 ले अदुगा बीआईजेयू की जेडी की सिटीजन अमेंडमेंट की मायोक्ता ले पार्टी दा ओपोजिशन ले 142 सुमाइ ले रे अदुंदी मा सोइफदना माइथिरनेबा अदुबु लूरिबदी बीजेपी से याम साथी पार्टी मनेबा याम साथी पार्टी मागी हिंदुनाइजेशन की हिंदुत्वगी माई पॉलिटिक्स से मसी अरे पलेतन अहन लेतन संजन नबगी लौरक लालों कया की मनुंगदा मखन कया की लोकसभा दा पास तौरे राज्य सभा दा मखंग मैम अदु कर तौद्रबसु सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पुथोखरी बसे नमदुर चनहनबा मखन कया की अदुंबा पॉलिसी प्रोग्राम मैम यालकनेबा सिदी मागी मंगलानेबा मसे मंगफावंदबा यादेबा भारत हिंदू राष्ट्र सेमबसे एज ए होल राज्य सभा दा लाखपदरी राज्य सभा दा माई पाकपंग मोयाइ से तामोसुटिंगी फॉर्मूला सी मयक सेंगे इक्वेशन अदुना लेरी पोस्ट लेदा अखोय ख्वाइ मरु ओरदि गसाई मयाम ना हाइफेट हाइबिखिबा मरु ओइना हुजिक अखोय स्ट्रगल से तोप यारो थेंगदबा यारो अकन लड़ाई क्या तौदबा यारो मागी अदु
साथीना मराई हाइगटपा सुगुम्बा साजत मैम से मसिना अदुना अखोई हुजिक अखोई ऑल पॉलिटिकल पार्टी की याम अथु मतम फंगनी अदुग लोइन मखा ताबा खरा अकन एक्शन यावबा सेंटर के लीडर सिंह यावनो अकन ऑल पॉलिटिकल पार्टी के वनि तांगुनि पान दा लेरे तामो तारिकुन पान लेरे अखोई नोटिस से रंग पिरे अदुग लोइन अखोई याम सीरियसली खनरकांदा ngasi की सरकार से याम मरुइना मागी अखोइन हाइनिंग से ngасai अखोई हरीशोर ताकपीखिबा हाइबिखिबा मदुदि असेंबली से प्रोलोम तौनबगी करी मरम लेबगेबा मई हुन साखलक तंजा से ngasi दंगी निमित निनी ममांगदा असेंबली प्रोलोग तौनबगी अखोई अखोई कैबिनेट ने वारेप लौदगा तौरी लौरिबर मयाम सिंह से मसी करी नोइबु असेंबली द पुथोगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की मायोक्ता मदो नो प्रॉब्लम माबमा हाइबम यस मदो वरांगी मदो सुमने खाली सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन अदुना सिले पोसे मसिना मरुइना अखोई ngasi की पालिब सरकार ममांगी नुमित नि हुनि ममांग ngang के मयाम यावखरे अदु मथक्ते यामना ngakkan हाइगद्रा कइनो मयाम हौरी खोली मयाम सिंगसि लाग मतमदा अखोई सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से बसि चनान बम थोइ हाइबगी इनडायरेक्ट इंगित पीबा वही वता करा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की साइट की फोंदो मयाम सिंगसि लोइ खंगर माक दने अदुना सुमले मयाम सिंगसे मसि अखोई चप चाना फाइट होम थोइ अदु लोइना सरकार से नॉर्थ ईस्ट स्टेट लेरिबा अते अते सरकार सिंगी मोइन फोंदोर पफम दे कोइसिना खरे हेना हिंदुत्व वखलों से पुखन होना बदौन तो बसे मसी अखोई की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ना याम थबोई सोना कोई पेंजे दे थैंक यू आई तामो हरेश्वर लाक्सब तामो ब्रेक के मतुंग लाक्सब तारी ब्रेक के मतुंग ते इम्पैक्ट न्यूज की मन होने येंग बिन पुनम के फमदा थुना पुदन लाक्स के इम्पैक्ट न्यूज मी येंग तादुन लेबियो पुनमकपु अमकन तला नोक्सरी तामो हरेश्वर गोस्वामी हुजिक से मतंग मतंग थमनरक पसिक मयाम लेरमे तामो सप्लीमेंट तौनब तौबु यारनी आई साइटेना तामो असेंबली की करी की सेशन कौबगी मतंग दुम खितंग लाप माले हुजिक फौग कौगिदबसु याइन खले अदुग करिम कांदा ngасai ऑल पॉलिटिकल पार्टी की दुदी 28 जनवरी दा अदुम लेरे आई हंगजनिंग से ऑल पॉलिटिकल पार्टी दु फम कांदा मिहुत अमा आरा चलगदी असेंबली दु कौग्रुसु याबदु आदि ले अनिमक से कमाई उबी अमा ओइथोदि दुम याबजाला नत्रगना असेंबली की तोंगानबा फोरम अमा हाईएस्ट कनोदु ओइबनिना अदुई कनोदुमा एरियादु फोंदोपुरो अदुग एट द सेम टाइम हुजिकी इन केस राज्य सभा दा इलागदि 142 नि एज अ होल ऑपोजिशन एंड लाइक माइंडेड अगेंस्ट द केप की लेजोरिसे राज्य सभा दा माई पाकपुगी एरिया अमा उद्री हाइबा तामो सोतन पोथोकपिरेबा इक्वेशन से कमाई फौबिगेसन राज्य सभा दा लेबा पोजीशन हाइफेट तामोनसु पनबिरे अखोइगी लेबा सिनि हाइदना अदु याम लूरिसी अखोइगी मखोई के अजेंडा से हिंदुत्व के अजेंडा से बीजेपी से अखोई पॉलिटिकल पार्टी उरक्त्रमनेबा हिडन अजेंडा तौरकांदा मखोई सी सेक्युलरिज्म मांगनबा डेमोक्रेसी सी उठाइनबा मुथतनबा थोलकपा अदुगुंबा बॉडी मोइन उखलाइमनेबा हाइदैसे मसिगे खुदम वoi खितंग मति अमतंग लौजगे को मिनट अनि हुमदंग हुजगे पॉइंट टू लाक्तिंगैदा कोई जॉइंट पार्लियामेंटरी कमिटी न पीबा रिपोर्ट से अखोई चेना चामरी हेन अखोई चावबदुगुंबा रिपोर्ट याम डिटेल नेबा अदु अखोई तामोना थंबीबदो असुकाय थंबीरो तामो आई हाइजेनिंगिना राज्य सभा दा नंबर काउंट अदुगी पॉइंट 42 हाइबम लेरे नंबर की मतंग लागदी अदोय मतंग ने तामो सुतिन हाइबिरिसे आई हाइजेनिंगी सिना तामो सुतिन जवा बुरी तामो सु थंबीरी अदोय की पोतुदा भोट की करी की मतंग लाकपा वॉइस फॉर फुल लौनो सोम लेरसु ओपोजिशन मसिंग याम लाइक माइंडेड ओइबरिना 142 ओइबरिना माई पाओ हेवी एरिया ने अदोय एरिया दा माई पाक तब बीजेपी रूलिंग द लेरी ने माना नमदना पुगिया बो एरिया सिंग दो हाइबी अदुनी हाइजर कदुइसे लाक्जे कदुइसे मागी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मचाम पीदे आदन त आई थमजरक अदुमंगने हाइजर कदुइसे सिगी रिपोर्ट से द कैदोगे दा मखोइना तौगिबसी आइने इफ आई एम नॉट मिस्टेकन मखोइना जनवरी की तांग 3 तोरंगनी मखोइना लोकसभा द सुराय सभा जो प्लेस तौबसे चामरी हेन पानब रिपोर्ट सिबु मखोइना तांग 9 हेक्ट पास तौरे न लोशन बने केप की बिल से 3 प्लेस तौबनेब 9 द लोशन बनेब असुक थाब बिल अमा कैमत नैनने बई तंजाफीदबा मखोइगी डिक्टेटोरियल लोइबा एटीट्यूड तो अदुनि आइना होरेन राज्य सभा रसु अदुगी अफ्रेंशन दुनि आइना पुसनजर कदुइजे असिगी बैकग्राउंड लई लोइना ngahak leitana hainaba ai kitang koijer ke laktin nei adui point to lakje ke lakpadi akoi Jawaharlal Nehru na adu hairami adu haimi hundu hunjini wanate Jawaharlal Nehru na hairam matam da parliament ta 14 August 1947 da hairami se kaimta religions caste creed am da pandeba adu moi gi ideologue haigadra akoi gi
Sharma Dr. Sharma Prasad Mukherjee na harim basidi dadi hoje kya iba report se yawi ni Hindu gi Pakistan gi adu gi ada gi ngata ne basi yawi hingi report se de iri ni ko agana sigi pot se la kan se de mo koina ai tension jara ke JPCC sema ka da joint committee se mo sema ba sema ka na hagen opposition gi tara ka mi traungani duga khoi gi ruling gi traungani ga bisi oi dabu wa ne ba BJP si oi dabu dum ngangan da le ba ni mo report jeng dana details jeng dana data jeng dana tho nga ki ngang ne ba sidai da yauri ba mi kuntra sidai da yauri si chawakna BJP tarawm doini mokhoi ga chanan chaminna ba NDA da yawo che biju janata dol hojikti somdu honge somda lae ohong bokhar di lairani ko matam dugi wari ne ina composition du wari ni sidai da ani yawi TDP yawi aduga nominee bo yawi Shiv Sena ju yawi Shiv Sena ju hojik masi bill si yadabagi Manipur gi difong du ko ju dum laigre AIDMK yawi loi punna mi kuntra sidai da laise 19 nam si mokhoi mi ngakta ne Only Congress amasung CPI aduga akoigi All India Trinamool Congress na singma lady se sina remaining manga taru khakte wari ne nominee jo happy ba nominee ga su yauri ba makoi na khan ba makoi da vote period ba aduna masri da namdana aina thamjera idi makoi namdana poche pusanda yadi hai poche ngasai joint committee siam ge matam da su BJP tarawm do yawi aduga atai atai makoi ga chaminna ba tare nipal nga moi kun na muksi makoi na oirakanda namdana namfu da tawna ba dum honda report lai gre ba aduna hujik lai riba apprehension di kari hai na khoi da leiba apprehension si lai ge da adu lai riba marak sidam da thamja hoge hujiki object riba lai riba mayam na di matam da di congress kai dawle howi adu le atopa party kari kai tawle howi hai sidai da atopa party su atopa hujiki yadaba bill yadaba party singge daisen note ama barabar pi ba akhoi gi da ga Bhubaneswar Kalita na pi ba du umba daisen note ni sida natana atai party gi su masida daisen note si pi ba akhoi yaningde loi overrule loi tadabni kaim tadabni moine potse nampu da pusan na honna bada aduna Raya Sabha da su tamona buri takpi gi adu akhoi punjal lakanda united toiba taseng determined to party khadi laire jo khangjare do marakta lairiba party mayam ama haido haijin tawduna lairiba mayam che masigi potsi lakpa kandadi madugi potu kamain tawdagi se akhoi wadaba se dum samam nei wat samam nei se dum lei clear picture ma ubasi ifang phangde urama su swai mangu phim ri swai mangba mat leiba last award decision kai lo gidage se political decision sip to se potsi da maram di aina sai pijari ba historical background do nampu da sum tawraga pass tawde ade potam leibini moi kai do gidage anu tawri adu miyang gi pangal ni apun bagi pangal ni akhoi punamak like minded oiba hariba cap 16 je yadaba sigumba miam hongna political party mayam CSO mayam changdana chungdok to yaro he poto thamagari moi pass to buding ngamo ye besi madi ai adwaina adugi point to thamjage thank you ta supplement round se sum loisala ka paini ne ko supplement to boya bagi to bioro at the same time which had 142 congress including congress like minded party against citizen amendment ki against lepagi 142 Rajya Sabha hujik hai si lit pang mo heavy wari duni lai wafam na kanom toro dum lit honor kan heavy lit na honor paisa ta yaba ta lapang ya yaba la oi thoba la ta mo kamai thabini kanoni thinge haragadi lok sabha su dum thingau gyap jani hoba yaba jani thingda bagi maram so dum leiram gani manung da hujiki Raya Sabha su sab mane Raya Sabha da ngasa heavy do MP seat si sani gani phumanga ni khoi constitution amendment to bani semdok ko ni semdok pani na khoi gi saruk ahum gi manung da saruk ani phanggadam ne gamen na phangdoi ji zai NDA na phanggadoi si bill ji sanagi hai tar gadi saruk ahum thoni aduga saruk ani phanggadam ne habne ab sida khudam mo habda IT2 MP IT2 na ya gi draba oppose to roba madodi bill ji sanaba yati mamai thi hai doi ne ado congress ki kaya no leiri se 50 ni leiri se adagi matam chuppada akhoi BJP yadi hariba akhoi Mamta Banerjee ki magi party oriba All India Trinamool Congress ki mana lai se trahum doini aduga adagi di Samajwadi Party su masu trahum doini aduga Beju Janata Dal se su masu yami mapan ni siak tang lep khlori lep ki to khraje mayam je ado ngasai ki parliament ta debate tongna bada yaurani yaura kanda last hour da vote piram dai da akhoi wa out tawren thokhrani wa out to basi kaino bill do mai pak na bagi sat na bagi sanahan gina bagi labi ma pi bane na koi logo da bane congress ki ujiki Raya Sabha sungai ne congress da koi bill si yadi na lawramani lawramaga bo thadaram dai da mo ya kai hogol sang ga di kana na si adam mai pak ta na tro asagi sitting kan lai ri ba asagi house to lai hori ba magi figure do
नंबर हाँ चामरी का निफू मंगा नत्तेब अखोना पाइदी ngасai numittuda phambada yauriba MP masingdo MP masingdugi saruk ahum thopagi manungda ani habane ani phangadamne habeba ada yankhai duma sakhi taragadi adum samna khandadi adum yam laina comfortably adum bill je adum pass taweba aduna sigi matang dadi akoina press tawgadamne voting tawgadamne launa gadamne aduga sungsan gadamne sungsan dia deko congress mathantana lepana yaponti अतः लेप पार्टी मैम की लेप की फना हाई साहब ने एमपी की याम पोंतेब याम दबदु अखोगी मोइसु सोंजिनगदबनेबा मानी सुम लागसु मैम तौरकानदी मफुन थोइगो सुरागदी ngमोइदोने माइ पाप ngमोइदो अदु किदुदा ngसागी मोइनगा हाइसिंग या पोंते मी बोता हाइसिंग या पोंते हुइब जारी दुइनी पार्टी हुइब जारी नरिनी अदुदा कमाइ तौरना तकाइ तौदुनोबा या पोंतेबा अदुना तांगोन तंबिरे से वर्कआउट तौबा भोट थादबदा भोट करिदि याउदबा सिसो अपरोम दादि लंबी पीबनी चार्ज तौबुरे से आई तामो सोदिन लाक्सगे तामो लोकसभा की सीट से खमबदा 445 नतगा 545 543 अनि हमने एंग्लो इंडियन की करी खाक माले सीट चिंग तामो लोकसभा से कइरो दाम लोकसभा से 545 ले रे 543 दुनी मरोन हजिक लेदि से अदो स्वाइ तामो से हाइबिदि से मरोइना लोकसभा ता नान इनबा कांदा लाई फिल्म से मरोइना वर्कआउट तौगिबे सिसो मरोम दाहदि नुमितुदा फंबगी पोड अमा हजि तामो पुथोपुरि तामो अदो एरिया तामो पॉलिटिक्स ता कुइन लेबिरम खंगनी अदुगा मरोइना वर्कआउट तौबसे लंबी पीबिगा पास तौननबगी लंबी पीबिगा चमने तामो के पखो मदु याम सेन हारगदी वर्कआउट तौरमदना अखोगी भोट तौनरम याबनी अदुबु राज्य सभागा लोक सभागा दि खेने हजि ले मतम सैदा खेना बदु तामो बीजेपी एनडीए की एमपी सिंगना मसिंग याम हेली ओके चाना भोट तौनब तारबदी खुद थांगदर बतमदा एनडीए ना बीजेपी लीड तौबा एनडीए ना सोइदना माइ पाखिगनी लोकसभा मधु लोकसभा मधु उबन मरम वरकांदा अखोई कांग्रेस की करगे ते ते मयाम वर्कआउट तौनब वफम सु ओरंगने सानरुसु माइथि दो लेरमनिना माइथि लोरम अदुबो माने अदु हुजिक यामना नौबा डेवलपमेंट अमदि हुजिक सी अइना साइ मांग हाइजखिबे राज्य सभा की एमपी सि मरक कनो सिंग स्टेट अनौबा डेवलपमेंट अम लाय यान फोन इवन अखोई जेडीयू बिहारी हुजिक लाउरे हुजिक केप के अगेंस्ट याम केप के अगेंस्ट लाउरे फोन हाइबसे मसी हुजिक लैबे दोल तरागा मापन मरुइना अखोई मसा मैम थार कांदा अदु बतक राज्य सभा की एमपी अमा भाव याउदब दोन याउरी खुदम होइना अखोई स्टेट सरकार पाइमिनरी एनपीपी मा राज्य सभा की एमपी लेते अदु अगसु मा फोंना अखोई गी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की मायोक लई है सुमायन फोंदोई अतई अदुंबा अखोई मसागी पार्लियामेंट दा मसागी सिलेक्शन नोटिस दी एमपीएम दो ओइनिगे ओइले मक बसे मोय लोय फोंदो अतई या बदि लोइन ले इवन बोदो अखोई गी बोडोलैंड बीपी अखोई गी बीपीएफ आई से सिसु एमपी एम ले अदु माइना अतई दि लोइन ले अदुबो एनपीपी सी इवन मासी अचौबा अखोई से पार्टनर अम ओइरिएबो सरकार पाइरि मा यादेबो सुमाइना ngasi हुजी मरु होइना लाइबा हंदकी तरा तरे सुब लोकसभा इलेक्शन से दिदा बीजेपी माइथि पीबा हाइबसिगी अचोब वेब अम लाइएबो ngara नान कलकत्ता तोरे पार्टी कुनमरी हाइ पार्टी में लोय यावरबने मोय मोगी एमपी खर लोय लेनरे सी इवन सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की यो हंदकती करिंग पर राज्य सभा पुथोरे एदना मधुगी मायोक्ता बहुत सोइदन पिरकने ओके सी थेंगनबदी मनुंग अमदी ओइरानेबा नोमनी से मनुंगदा अखोइगी केनोना आम आदमी पार्टी की मिस्टर केजरीवाल लीड तोरकांदा दिल्ली की चीफ मिनिस्टर लीड तोरकांदा अचोबा political party kun mari mai kwanta tamo to rajya sabha da maithi ga dogduno maram orakanda mami tabadagi pukhalakta ba pukhalaga su maithi ba haibani pukhala su maithi ne tamo hare san thabena adoi du maithi ro su boide kanon ko nom torga pubre kanon ko torga pudu bu ya basini no adu gi opam se masidi ai masai haija khare citizenship amendment bill gi wangak natte amagi wangak natte BJP haiba party ase magi लेंद्र वखलोन सिदी भारत से हिंदू राष्ट्र में से बनाया मसी पुरना मखन कयागी बुद्धि प्लान मखन में क्या तौरकने मधुमधि अखोइना सोइद्रे अदो सी तसेना पार्लियामेंट ऑफर नतबदा अदो अखोइना थिंगे हरते करी लंबी ले हाइब तारगदी भारत बीजेपी हलक्तब मुक्तो बीजेपी गाइबा कांग्रेस मुक्तो गाइबा तुमाइना मुक्तो बीजेपी गाइर बीजेपी से एमपी अम वह कहंदब
Hoki be election da chada kuntra mathoi phanga prime minister ogiba Sri Narendra Modi sarkar se man lore PFC matung in ye gadi mayam na haini gi matamam da mai sahi kundai di tadra sarkar se paira ni buga Okay. adu ji gorong gorong ni gai rakhreba ai do jarage aduna atai upai am tleti upai bu BJP mai TOP ba ma Lok Sabha da Rajya Sabha kanogi handak lai vote se mas miyam punamana lupa changwa gi lisingi hak mi hoduna vote pi dana tau hip tar ga okay tawo sa lo sela koi rauni ko daw moroi na hujik se Rajya Sabha de tamo sotini yam clear thambi aduga tamo hemantana tawba yam phajaba swaida people da tamo hindan thambi daw ron the people's ki phaw praja sing phaw wi wari duni kani panda walk out torom dana dum leiramaga di vote gari matang lakan da dum maithi pi ge di dum lai Lok Sabha sum piram yabni habagi area am thambi tamo thokibuduna maram orkanda walk out tawduna maram orkanda passage ama mai pakna passage am pi budong thokre habni tamo kan to ai do kamai thambi as a whole aduga tamo sotin haibadadi BJP na Pukhatna ba ise parliament outside the parliament da kaire chatha gibduna mani atop topa action sing kari sing plan nei biduna mani so far as parliament is concerned Rajya Sabha ke madi am clear nei madudi 142 Congress including Congress opposition like minded stand keep ki against lepa political party me am sing pusana kan lit pagam da bi area duni damo still doubt nei bra kamai thamini ge aina thamjabadi sinida akhoi BJP gi tawraiba howdagi howba injannabu honaiba mayam si yengul kanda akhoi khudimak che amato ina tamana lepa darka lai hena kanjanaba hena lepnaba dugi wafam duni ma BJP gi sigumba agenda si mai thiba pinaba aduni na thamjari se aduga anishu badang hai takpi gi bedo hek bill je horpuda kai doge di hal han bada bill ye constitutional expert na sade munna khamu na sade common man amoi ni cham cham na thamjabani akhoi first reading second reading third reading na masigi process mai passage york mutum da leise first reading ki da moi Lok Sabha da ma hogdo ki dreba first reading ki da kari yage na haibada so far my knowledge is concerned speaker gi ayaba loraga gazette ta phongdo ga dum thokibane masi nainagi dreba Lok Sabha da sima lere ko sima khada ma khoina select committee thada ba kodaba Manipur yokta ban singba yogre aduga akhoi gi parliamentary democracy dadi akhoi na vote longna kang matam da akhoi gi changyeng yengna ba gi tanja du phanga kan da changyeng yengna ba natragadi changyeng yengwa chi da akhoi soidana ma si yaroi do ba gi mami du tar ga wagok to ba hebis de na sathi ba homra leitre adu sima kan da ai green card thok thok ai umta nate ai thamjage madu kari maram de kamai haibno da Lok Sabha da leise 545 sit ne na khoi lorasi amani vacant adu da to ga NDA na 268 ni haijariba Congress 40 ni NDA gi ngakta haijarake moiga samina badu hujikti oide thamakanda 268 am lere NDA gi da AIDM ki 37 am lere NDA samina ba BJD 19 am lere Shiv Sena moi hujik akhoi Manipur da su kanna against lei adu matamdu dadi mai leiriba agi oina ni haijari se Manipuri context na chate trani parliament lere adu loin da akhoi kari haidar Telangana Rashtriya Samiti haibu mane si tara am leire si pulla kanda makhoi gi leiriba masingse mogi 268 to yor kanda moi leiriba masingse Indian phangise 248 to 348 to 350 neba out of 545 sida adoi 2/3 majority di 232 na chawrang na oire haijariba masida akhoi fight tawnaruba yabagi madugi taw jaga le tabadu ne sam dai kana tawlo namdana taw do lebrina magi leiriba masing yaning da bagi khwaidagi oiba highest kano du walk out tawduna ulambo ne tamo aduga loina na magi leiriba whip jari na rakpa ma torka mayam du leibani na ngasi leiriba jaga si masigi magi calculation ji yengur kanda makhoi chawrang na more than 2/3 majority he 322 he na phangbai se makhoi gi leiriba matam lengdra ba phone have amaneba thank you tamo adugi pot leibani na akhoi na to maximum oiba du step to Congress na logibani Congress ni matam chupada CAB yaning de haibadu awang pa thanda unabadu walk out to natana legi de habni tamo thank you tamo ta losela kusi tamo supplement tawpining ba tawbiro tamo adu ga sai bibido walk out to budu bill se pass to ginner gi lambi pi bra de hoju du nate akoina madwai do lepurasu sitta count to ko film du leibani na yamna moina du milai na pa Lok Sabha da yam moina yam majority yam wang leibani na do ai du puginen khang badagi yam thina mai thi dok saruk pudi swai he walk out to buna pharena to gi film du ne so far Rajya Sabha da difference in have ni kai thamni daw khoi floor management hayam lei floor management si yam lubjani sida khoi hit and trial method kaina toraga mai makhal lei kamai to mai thi pi ga de ga si madu di sai politics to mayam loi khang oponi
adum tu thar hai badu ya congress ki budi yam de sumi kano da lok sabha da lei se ado hojekti kano ki state ahum gi ikam mikhal da congress ki film phalak padagi congress su adum wang na lera bani muga samin na ba political party mayam ma alignment sem bagi takak amada lei bani na bill su mai thi piram ge hai tar ga di maduda dum sungchen na ga param basu dum yai habi wani sume rai sabha do mai thi rasu amado mai thi rasu mai thi rasu samare adu budi kem kai di ai wani ado hoje aina lakchaning si point le khak nang amana hoigi Manipur ki miyam na kari ki damakta asung yam na bill sigi koi mi pai di bano hai pot ama ai mayam na thamning. Please go ahead taw. Tangai phatana. Adu atopa amana Manipur government na lobo ware ama koi ki Manipur yohon bino na hai pot maga ai thamning yam te den thamjage. Bill sida Manipur yaw ba yaw da basi koi na Lok Sabha da pass tau ki da all India sana ne na hai ra bani na Manipur yohon bino hai pot sima ai wasi thodono wahan thok leiter bai na khalle. Indigenous people so hai bagi close ama insert tau ring di bill se makata na dum yanin da ba lai ni hai bani seng mi latest hoi aduna potuma hoji kanada amada pass tau ga amada pass tau daga di adadi potu samana pot banna si posima kauthong na si simi yare akhoi gi kano si hojik si kano gi Bangladesh hai tare ko Bangladesh ki Hindu si lising akhoi lak nipurom si hojik si kano da Bengal gi swaida den adega Assam lom da torga machine lay na khoi dum pai lak nipurom si lay na pai adu lak nipu si akhoi gi Manipur da kayam na lerem badage lerem moi hai duna makhal aman lak nipu se karing ba citizen si mana phangba phangraba bill sina mana morega bill sina bara phangraba phang gitar di karawai da sokadoi no hai baduni paithor komse Manipur number 1 ai mar mani khak pige amana kamai to ki akhoi gi Manipur da thabak subi no mi se akhoi Manipur yam wale di leita badi nati ko madu suning di har ga su nungai ti akhoi suning ba nomning ba gi culture se yam leiti aduna Bihar da ri kamai towi UP da ri kamai towi manangan si da mapun sigi moja furit ama thong da na phi ma litlaga phi ma illena phi ma illaga akhoi gi tilo masjid amaga akhoi moro atek ma yawraga tan je ani khak charaga dum linba mapun sigi linba dum yawrim ne akhoi Manipur da di leiti hai di khang ba kan ba adagi hing ba ki struggle se adu thak yong tawi hai bani aduna tharakpa ngasai gi kano se alu se akhoi na saida sari ne ado alu sari ne akhoi saida adu mi mayam dum leibo ado akhoi study kamai tawi Manipur da di ngasai gi moi ada mi amna thabak su kanda lupa samma never phangde ba ada akang da mi khara phangoi wane ba adu ba simi mayam dun no mo lupa samma phangye ha bi da moi yang pune ba aduna ni Bihar da gi laga saida sam kai kaya kaya no phangni jo moi ahan badadi makhar salami mayum chapada halakpada makhada halami hojikti flight loi chale hojikti kayam nungai na punsirol si legi chapsu yaure loi bak salam dab su ai anam chalabani ne makha si bera yam to ina galen phau nungai ti no matak sakhala bani to ringje sigi film la bane adagi di akhoi gi yelhomi masing se 1892 swai si da maitai gi masing si akhoi gi Manipur gi apun basida sada yakhai taruk le rame 1892 swai si da apun ba population sigi sada yakhai ga taruk kum le rame hojikti maitai gi population se 50 gi makha da haidare hojik se just haidare ba khoi se haidi Hindu ni hari ba khoi se sum haidare ine simju le re ko aragidi loan 1892 to 1992 kano ni akhoi 1982 da hires 1982 ni sorry sumi 1982 da ni adudi maitai gi masing se sum handare ine adagi handara kan si da loan si su matam du di ngangam ba se Manipur apun bagi missing sigi akhoi keno se 65% si loan si maitai loan si ngangam me ba ada hojikna 50% jo ko loan ngang maitai loan ngang si bok tan bada ti ko se ngang de mi mayam yora ba ne adudi akhoi gi thak si kayam handare suba nomba da so handare adagi di climate ka dore akhoi se climate ti kano na haramini akhoi gi ingle kano na akhoi gi matamam da Manipur political agent na leram banu pam na haramini Manipur se naturally AC gi lamne naturally AC yamsu sadaba yamsu ingdaba adugumba nungai khaba laibak ne na sigumba laibak sida UP dagi lakcharaga swai daga sinmi oyo phangjaraga di mioi lak kaya no moina badda lai pak ne khanjari sudum laning na bagi lening na bagi amasu oi aduna maram oir ka da ngasagi lak nifogi awa ma India kanona di haini ko ngasagi India ga mena di pare ne ba mapan da saithor kan da ko kem jaw ponti haiba moi di lom ba ba adubo khoi ne yengai di masing yam ta ba lam ap ko khoi da di achobo impe ma pirane man suning da ba khoi da di achauba ba kano ma la muslim tawa tawa so tin kan na
ꯊꯣꯠꯂꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯝꯇ ꯉꯥꯡꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯝꯗꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩ ꯇꯥꯃꯣꯗ ꯂꯣꯏꯁꯟꯒꯦ ꯇꯧꯅꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯇꯁꯨ ꯇꯥꯃꯣ ꯇꯥꯡ ꯀꯩꯅꯣ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥꯗ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯥꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯠꯁꯦ ꯊꯝꯃꯛꯀꯗꯧꯕ ꯇꯟꯖꯥꯅꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯗꯕꯨꯗꯤ ꯂꯤꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯔꯥꯖ꯭य ꯁꯚꯥꯗ ꯂꯤꯠꯄ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯔ ꯀꯨꯞꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯇꯦꯟꯕ ꯄꯤꯄꯜꯁꯀꯤ ꯍꯣꯞ ꯄꯤꯄꯜꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯗꯣ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯗꯤ ꯊꯤꯡꯗꯣꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯊꯤꯡꯕ ꯉꯝꯗꯣꯔꯤ ꯖꯥꯠꯂꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨ ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯪꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯄ꯭ꯂꯤꯖ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟꯁꯤꯞ ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟ ꯕꯤꯜꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯕꯤꯔꯦꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟꯁꯤꯞ ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟꯁꯤ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯗ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯏꯐꯦꯛ ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨ ꯆꯠꯅꯍꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯄꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯕꯤꯜꯁꯤ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯍꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟꯁꯤꯞ ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟ ꯕꯤꯜꯁꯤꯕꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯤꯡꯕ ꯀꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯍꯦꯃꯟꯇꯅ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ hindu hindu lak ni phuk pai rang le re nate matang khitang la ka da maro na people protection ki kano duma manipur people bill gi adu mata ma adu budi subject to debate to khara sang lok tho che bata ma huji huji khutak ta thengna dori bare ja saba gi che swai gi kano dun da ma mayam na udo se ta se cheng thingba gam do ja pass to roi dab ja la ka hai area dun ba thamjari se madugi se masi hek pass to gi bida अखोगी मणिपुर द तोंगान क्लोज में हापग गाइस दुदी सोय ओय वफम ने सी लोर कांदा हंदकी लाक्तो स्टेट मरु राज्य सभा वफम से अदम हाइब्रिड से मसी सरकार से पुथोकदो मानते मरमदी अखोई मरु ओइना साइन पिजर फिगर से मसी हंदक्ति सुक्सोय सोयदना भोट तौनगनी मरु ओइना अखोइना सिंजरी से मनुंगदा इवन मणिपुर द लेरिबा पॉलिटिकल पार्टी मापन अखोई पुंजरी से मसी अखोई सेंटर द लेरिबा पार्टी सिंगदा इंक्लूडिंग कांग्रेस की दा अमा तबदा अखोई लोय पाव फाउनरिएबा सिंग बायक सबचार लेपी होइसे सुमाइना असम द लेरिबा पार्टी तोगा तोगा पुल्लिबा थेंगरिबा खोनिबा या मदुगा सिगी हौरेबि हौसि लाक मतमदा मरु ओइना राज्य सभा सोयदना माइथीगने हाइबसे मसी या मयक सेना खंगे अदुना अदुसु मथक्ता हंद राज्य सभा पुथोर मतमदा अखोगी राज्य सभा की एमपी श्री भवानंद माई पोजिशन कमाई लेतागे करिबा सरकार से फेवर द वोट पीरे खलो सी अरु ममाइ द दुम ओइदो रिपोर्ट अमनेबा पाक लाइरोएबा अदु मथक्ता नमदर पास तोगिबा तारबसु मसी लेपा असि मई होना चाकदब तंजाम ओइबनिना तोबु मोइदबा लिपंग मोइदबुगी एरिया दु लेरे अदु इन केस नमफुदगा तौगेना लेरसु अदु अदु फरक तारने नमफुद तो तामाइ रसु को सामे तामो मतम लोइना तामो प्लीज तामो मिनिट अंदर लोसन यात्रा तामो कोइना मिनिट यान मिनिट प्लीज गो हेड मिनिट फारोय अखोइना कांग्रेस पार्टी ना मियामना पाम्बा कांग्रेस पार्टी ना पामजबा हुजिके केप की मायुक्ता लिसांग छिन्ना अदुम फाइट तौरे हाइबसे मोइ ngसागी जॉइंट पार्लियामेंटरी कमिटी की मोइ सेमिबा सी एनेक्टर 7 से सिदा अतै अतै मयाम यारुंगनी अदु अखोइगी लिस्ट से सीरियल नंबर 21 दा सीरी टीएन हाउकिपना मोइ इंक्लोजर दा हापिनी मोइना 7 दा अदुगा अखोइगी 24 दा ना श्री एन लोकेन सिंह ऑनरेबल एमएलए सी यावरी मथक्ता अखोइगी अतोपा 15 दा लोंगजम रतन कुमार आइंदी पंजरे वारु दियादे प्रेसिडेंट हेरिकोन सिंगसु यावरी सेदा पिसलम बचे सिमक सिगना अखोइना याम तौरे क्रेडिट करांगी वाना चदबा अखोइ से हौबदगी हौना मतम चाना अखोइ एजुटेशन तौना अवेयरनेस तौना मतुंगी लाउबुदु खंगनते ममांगदगी हौना हाबिसे रेकॉर्ड तामोइ रसु का सामे तामोइ मनता अदुगा तामो सोतेन गसे इम्पैक्ट न्यूज तो जर लाकुबा अदुगा गसेगी मनुंगना से मपुंग फान बिउ गदबते इन लोचलकुति काय कम्प्यूटर गेस औ मकु अमुकन थागचरे ngasi ki tamak impact news gi manhuna matang selu senjum tanjai role adu bulamdam se tholiba thongdo watho kya gi marik chum report ke namak impact news mi yeng ta dun lebi